إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم ثم واعلموا رحمكم الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار من دار الدنيا إلى دار الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها المسلمون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga umat Islam, ayaw na to kalupahanin pag-asubo na to habaran na to. Tudyo patuhan. Ayaw kita niyo mga subuha pagkahinato. Tudyo patuhan. Sa inasubuhon na to, baran na to, haantara taniyo ibang sintuhan. Pangasubo na to panagnaan. Uno, taumarayaw rakita niyo patuhan di adunya. Atawa taumangi. Pangasubo na to, yadto pabaran na to. Taumarayaw rakita niyo ri adunya. Atawa taumangi.
Hikarua pangasubo, tao marayaw rakita ni upatuhan hadlaw akhirat atawa tao mangi. Inja jawaban yan mga tuan, yari ayat ini. Suratu Ali Imran ayat hanggatus dua pa ayat hanggatus ikatu Suratu Ali Imran. Ya ayyuhallazina amanu, tiyawag sinallahu ta'ala yung mga bariman. Pabila inallahu ta'ala manawag tawag bariman, kakuyagan. Sa ingkayag sintaw biyahon bang tagun sintao. Aula-aula tagun ini. Dahil nga sabab yan, suong nakumangi intauro na ini. In waktu niya, dihil niya mong pa ini. Wala niya rihil pakabayaan sintuhan. Ya ayyuhallazina amanu, tiyawag sinallahu ta'ala yung mga bariman, imbukur mariman, wala na tiyawag. Suri na lang. Sa di dahin tao maingat magsuri, patuhan. Pabagay niya, patunang niya, magsuri. Suri lang niya, wala takaw kitawakan. Suri lang niya, wala ko na sa magintag mo. Sa impatuhan, di na maingatin tao magsuri. Di na maingatin tao lumapal, astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Mi'atu marra makahanggatus. Di na yung tao, tiyo-tiyo da kuman. Hinda siyura, amurain bariman. Dahil nga sabab yan, tiyawag sila sinallahu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu. Wala nabutasin nila maglapal pakabayaan sintuhan. Wala nabutas in jantong nila tujuh patuhan. Damikian wala nabutas impito ang gauta baran nila in palsugpatan tujuh patuhan. In bukun bariman harap marikatan. Magkatawa isa-isa, maglami-lami isa-isa. Wala niya tiyumtum in kasusahan hadlaw kana. Unim paltawagan sinallahu ta'ala mga bariman, usbutu ala imanikum. Pahutan yung pag-iman niyo. Ay kamu imibog sindunya ini. Tuan tiyo-tiyo dakuman, in wala imibog. Amurain tiyawag sintuhan, in wala imibog. Sabab wala sila imibog adunya, in kaya ibugan nila hadlaw kana. Bukunin dunya pagpasyalan, bukunin dunya pagmain-mainan, in dunya pagtanuman, dito mo pusoon hadlaw kana. Magtanuming kaywanan sung na mapatay. Hikarua paltawakan sinallahu ta'ala, ittaqullah. Ayarin niyo yung baran niyo. Ay niulupa sa aing kabuhi niyo. Ay niulupa sa aing kamatay niyo. Ang pari malupas suway ayaran. Badyo datuan ini ayaran sintaw. Aun-aun badyo mamiha online. Branded long niya. Taura iwan tao. Wala da naaw ninantara niya iwan sintuhan. Magsusung sa ining kalingukan si Manu siya babaw singgumi. Maita, malingog na yung mga sila nagtutuhan.
Wala nagtutuhan asal sila lingog. Way parsugpatan sinyawalihan nila patuhan. Way parsugpatan sinjasad nila patuhan. Bariman parsugpatan mahugot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nyawalihan nila iban jasad nila. Tiyawag sila sin Allah ta'ala. Ittaqullah. Mumusan niyo imbaran niyo. Ayarin niyo imbaran niyo. Liupasin tao imbaran niya. Piag maksiat pa Allah Ta'ala. Inakal niya. Iningat niya. Inkusog niya. Inkahansam niya. Indayaw simbaran niya. Nikmat tihil sin Allah Ta'ala. Piag maksiat niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbar iman di. Sabab tiyatag siya sin Allah Ta'ala. Nagmumumo simbar iman, kauhan tagupat ka dyan. Imbukon bar iman, suway na masakit, bialong na piriglo na kita. Magpaka mga imam, magparwa salamat. Bialong ni aun na biya, pasihatin ni. Imbar iman, hakasanyangan nag-ibadat patuhan. Hakasigpitan nag-ibadat na patuhan. Di sila mamong pangkal patuhan. Gamanin ni pamong nila. Ubos nila magtakipon patuhan. Utuhan na mo. Aun pahipay ng mukha mo. Mapuasin hinang ini. Imbukun bar iman. Lumawag dalil. Ingkiyabakan niya dalil. Kabayaan sinakal niya. Di man jari nakal na to agaron. Suway makadinakal na to. Suway makadinatay na to. Suway makadinpikilan na to. Pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amuatin nagpapanjari ka niya. Imbar iman, miumus niya, ingkabuhi niya, ibang kamatay niya. Biadin yung pagmumus imbar iman. Hakatukatihi. Sarayaw-rayaw pagmumus, sarayaw-rayaw pagmabuga. Nasubon na to, nimbaran na to. Yung pagmabuga na to, bihawon, marayaw. Yung pagmabuga, sarayaw-rayaw to, biyayta sin nabi, biyayta sin sahabat ka to. Hika isa, yung pagmabuga sa bundal-bundal. Anyo tao palayo sa. Anyo ti illa wala yaksilla. Number 1, insa bunal-bunal pagmabuka patuhan, insa bunal-bunal pagmumus pakabayaan sin Tuhan, pagmumus sin nyawalihan, iban pagmumus sin jasad, pagayad sin kabuhi, pagayad sin kamatay, magtaat patuhan di man jari magmaksiat. Hambuk sadya. Naimbiyaon tuan, himihinang marayaw, himihinang simangi, nagkikita si marayaw, nagkikita si mangi, hamok sadya, kitaunin marayaw, di kimita si mangi. Hakkatukati, mumusan niyo, imbaran niyo simpag mumus marayaw, ayarin niyo, imbaran niyo simpag ayat marayaw. Pag mabuga ka mo patuhan, simpag mabuga marayaw. Unin pag mabuga na marayaw, nambilwan, umbol hamuk, pagtaat sadya kaw patuhan. Agara sadya yung kabayaan sintuhan mo, ay mo palamurain akal mo, ay palamurain napso mo, ay mo palamurain syahwat mo, ay mo palamurain kabayaan mo. Imbihad turagbos. Iyayaran mo yung kabuhi mo, iyayaran mo yung kamatay mo. Imbihad turagbos, tao marayaw karya dunya, usog marayaw karya dunya, tudyo patuhan. Hikarua. An yashkurullah, pala yakfur. Pagsukol sadya kaw patuhan, ay ikaw mamong pangkalbiya simbihaon ini. Kaya simbihaw nini, unong nabalong nintiyungod ka ako sintuhan. Matawd sin nila nakuway. Pamong mangi isa yan. Uno-uno na hindi matungkay mo. Mataod, tiyo-tiyo, ibanway rumatungda.
pagsyukur sadya kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamong sadya kau, alhamdulillah, asyukrulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. O Tuhan namo, tunggali kami pagsyukuran, tunggali kami pupudihon, bang bukon kalna mo, di kami mabihay ni, bukon kami bihay ni. Ya Tuhan, thank you lang na bro. Kuno na to balikan. Yung pagkaon bulalo. Wala na muji pa Tuhan. Tao, ibang tao ay nagpuji. Tao, ibang tao ay naglasa, wala lima sa patuhan. Nahisyusin tao nagsyukur patuhan. Mana si magsyukur. Naglapal siya tudyo pakabayaan sin Tuhan. Naghinang siya tudyo pakabayaan sin Tuhan. Wala in syakartum la ajidannakum. Bang niuyan piyag syukur pakabayaan sin Tuhan. Ganapan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, in bar iman makuyag sila mang dihil. Imbukon bar iman makuyag sila mangawa. Maastul sila mang dihil. Maita tianto simbar iman ganti anda sin Tuhan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Sabda sin Junjungan alaihi salatu wassalam, salungay sin ipon sin Tuhan nang dirihil, salungay sin ipon sin Tuhan marayaw kasuddahan, gantian sin Tuhan, inpiang dihil niya, indayaw niya kasuddahan. Tuhan niyo mga Tuhan, ini katu impagmumus marayaw, an yajkurallah fala yansa. Ay nakaw magtumtum sinununo, tumtuma sa dyan Tuhan. Sa kalituan tunang niya, tumtuman muna. I love you lang niya. In I love you madto virus. Na virusin akal mo, na virusin atay mo, na virusin pituang gautabaran mo, na virusin kabuhi mo, sambil pakamatay mo mavirus. Biya na simpaglas sing kasubulan iwang kabudjangan biya, doon na ini. Basahin ayat, Suratu Al-Imran, ayat hanggatus iwan 2, pa ayat hanggatus iwan 2. Uzkurullaha zikran kasira. Intiag sin Allah Ta'ala mga bariman, patauran niyo impanumtum niyo patuhan, harwa kahala na kasanyangan iwan na kasigpitan. Sa kalituhan inti tasbihan patta. Pag ubos naman sumala, mintasbihan patta. Allalaw na yato sila pagtiyaunan. Allalaw na yato sila higad-dagat nagpapaigo. Tulan niyo mga tuwan. An yadhkur Allah. Ay niyo kalupain Allah Ta'ala wansikan sadya. Bang mo kialupahanin Tuhan. Hang kaminit sadya, nakapagmaksiat ka hang kaminit. Nabi din na bang tiyahunan na rin na magsabot pa Tuhan? Tiyahunan na kau nagmaksiat, na yung pagmaksiat hang kajam sadya. Tuhan, sunog. Yung pagmaksiat, sunog. Na, hakka tukatihi. Ingan sintuyad to, sarayaw-rayaw pagmabuka. Bangkitan nyo rin, makad to pa sarayaw-rayaw pagmabuka. Magsusunin problema na to. Matawsin na to problema. Waisin na to problema. Taga-asawa problema, way asawa problema, matawd anak problema, way anak problema. May tasyan magproblema, pikilan niya, iniagad niya, akal niya, iniagad niya, di niya paagaron, impikilan niya, inakal niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ay mo patay may natay mo rugaing, dahil sa jahat Tuhan yung patay ma. Na, akal niya man, inbiagad niya,
Panta niya na yung pikilan niya. Adal ado, inumbol hambok, ato mo, baran mo. Ato mo yung mata mo. Hadlaw susungon yung gimpaisan mo, mamayta na. Kaya tapok sinsimod. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mapatay kita niyo. Gaitaan kita niyo sinallahu ta'ala ay kamu magpakamatay gulalan mangi. Suway gulalan marayaw ang kautan sing kamatay. Naliling ako no, tuwanin baran mo, wang kita niyo mapatay bihon matighan. Uno ning gulalan sing kamatay na to. Naing kaywanan, plibo ing gulalan kaniya. Biyata sintuan ing gulalan marayaw kamatay. Bukon gulalan na to. Ing gulalan na to, intaw yad tulong niya. Umisanoy nakasambahayang, nakabaita, mapatay siya konsum. Sakali marayaw kamatay ang bihat to. Sinuway siya nagsambahayang, way siya nagpuasa, hat siya nakabaita, mapatay na ako konsum. Amot maraw kamatay. Kalla summa kalla, way adto ka sa bundalan. Bang siya miyatay, wala doon imbiyay ta sintuhan. Bukon bundal. Naunin sa rayaw-rayaw kamatay. Palman sinallahu ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hauno-hauno na kamo mapatay. Uno-uno na yung kamatay rimatong kaniyo. Hapanawan ka. Hauno-hauno na kamo riagpakan sing kamatay. Bang maning kabuhi niyo. Siyusurin din niyo pakabayaan sin Tuhan. Bang maning kabuhi niyo kawan tagupat ka jam. Ti mataalok pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Naimbihawon Tuhan. Isuko siya sinapso niya. Hinang siya ipon si mata niya. Lang si mata niya tunay sa bang kabayaan ko kita unta. Ngad tunay sa misan kaya karo. Sa manasbi di makapanasbi. Na hindi ay tayad to. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Amuray miya tahalang pag-iman. Amuray miya tahalang pagtaatan patuhan. Amuray miya tay wala nakapagmaksiyat patuhan. Amuray miyatay nagsusukur patuhan. Amuray niyagpakansing kamatay. Nanunumtum pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun. Tamasyaku. Mga bariman, subay ang bagbog na to. Diyaw ni mga subol ang bagbog nila. Hambuk dahil papag-akaran kita niyo. Wattaba'un nur allazi unzila ilaykum. Paghambuk kamuha saya hambuk. Paghambukan na to, pag-akaran na to, hindi nga Tuhan. Ang pending nga kabayaan na to, natagat kanya pikilan. Sa imbita kato taniyo sinallahu ta'ala, pag-agad ka mo sa hayat tunggal. Pagpun ka mo madto. Hiti ka side niyo ng kabayaan niyo pakaniya. Harap na to pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mayta, mubarakun. Ingkatan hinang nato mabarakat. Magkarunahan ng kahalan na tubiyaon, barakat ng atuan, way rakapusan sim barakat ng atao. Ana juja na ng tao. Kang kabulan na nagtatabon sin simut. Ang pari masud sim virus. Im virus dakula, wala hiyalian. Virus sibi-sibiin hiyalian. Wayron magbisarahadon niya biyaon pag-agama. Musingan kata ni magbisara. In ka nakuraan di. In namamarintari. In nagupis ni. In problema na to biyaon pagtuhan. In pagkaon mataod. In pag-inom mataod. Hiatod na mga paba in pagkaon. In pag-inom hiatod na. In badyo hiatod na. Sa im kulang katutan yung pagtuhan. Wala kita niyo kaya kabusan oxygen. Wala kita niyo kaya kabusan ubat. Ubat din nga tao niya nagkulang. Oxygen din nga tao pa tao na kulang. In original oxygen.
In original luwat, way kita niyo kakabusan. Sabab mataod, di makabus. Way kulang. Tamasyaku ayyuhal muslimun. Nagbagbog kita niyo pakanya. Bukun magigil, bukun magdangki. Hatta namuta ala din. Sahingga wang dumatunging kamatay, mapatay kita ni hulong pag-aagama. Dahil nga sabab yan, yarin baita sila Allah Ta'ala sumunod ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Magbutok kita niyo pangatayan. Butokon na to, yung pangatayan na to, kabayaan sintuhan. Nauno yan. Butokon na to, simpangagad na to, hasara kin Allah Ta'ala. Magkarunahan na kita niyo, amasa na to ini. Maghambo ka kabayaan sintuhan. Bukon maghambo ka kabayaan sintaw. Sabab kaniya pikilan. Bang na to, iyaga din kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuningan niya yan. Ni'matul mahabbah. In paglasa nikmat, biha untuan, mulka. In paglasa sinsubo limang kabudyangan, mulka. Naita. Di kabayaan sintuhan. In kataan, di kabayaan sintuhan, mulka. Asibi ibang dakula, bang mulka sunog. Di na kita niyo muka, suwayron nasusunog na. Turan niyo mga tuan. Ni'matul mahabba wa ni'matul iman. Ni'matin pag-iman, kagunahan na to. Wa ni'matul tauhid. Ni'matul mahabba, ni'matul iman, wa ni'matul tauhid. Tuho ini mga tuan. Bang ini maigin ni'mat, yung pagtag niya. Kufrun wa syirkun wa zulmun. Makupurin tao. Nakitaan yun hinang sintaw nagkukupur. Di na mabaya magbadyo. Yung mga usog, biya badyo pusot nang ka. Badi kwalong niya, maliming katsimbaran niya ini. Magbuhat na mga basing kaibanan, ang parumayaw yung baran. Bang di na mahinang ni'mat. Fitnatun wa balaun wa musiba. Amunin niya riya masa na to ini. Into, yan na. Balaun wa musibatun wa fitnah. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, yari ang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Tungod maripa ayat. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an. In Qur'an ini amin yari biyabog-bukan na to. Huwa hablullah. Luwid sintuhan. Ang pakita ni Roy kaunitan. Manganal magmaana biyaitan sintuhan luwid. Uno yan. Alaykum bil jamaah. Butukan niyo. Sin luwid sin Allah Ta'ala. Inatay niyo, inkabuhi niyo. Nasa kalituan, natutugin mata, natutugin atay, natutugin panganal. Pwede din kaagihan. Way nagkonsentrita sulat sintuhan. Wa huwa an-nurul mubin. Bihaon, saggaon ko simpulis, tunay kadigad-yaon. Ngayon ka naon street light. Bang wayroon brake light mo. Bang wayroon signal light mo. Bang wayroon headlight mo. In lightan sinta usilikan. Impiatanog sinta o putputan. Belum mo kapal di matung. Imotor niya, putputan. Magkabantukan siya, bang madisturbo yung halom sinhula. Turan niyo mga tuan. Buwan nurul mubin, magkakunahan kita niyo light ng atuan. Sinatay na to, sinakal na to.
Uno pa yan yung beta kato. Washifaun nafi. Ubat makapauli. Ubat makarihil mumpaat. Amo na yung Quran. Natuan dumungog sing Quran. Biya sino'y nakatugang kapito. Sa mag-istorya rin na ni Pacquiao lang na dumagan president. Magpahinang 2 butol kahawa. Biya mariyaw lang nin istoryan. Turan niyo mga tuan. Na. Uno pa mga tuan. Wa ismatun. Tampan. Pamalihala sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Wa man tamassaka bihi naja. Hisiw-siw intaw mamaugbugay ni. Masalamat siya dunya. Di siya masasatsin syaitan iblis, di siya masasatsin syaitan tao, di siya masasatsin pikilan niya, di siya masasatsin nafsu niya, di siya masasatsin pangatod niya. Sabab, iayaran siya sinallahu ta'ala, palman sinallahu ta'ala, Allahu waliyul lazina amanu, in mga bariman kalasahan sin Allahu Ta'ala pagwaon niya rin nga katigidluman pakadtuon niya pasahaya maghambuk kita niyo hatunggal sahaya kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala nafaani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah ittaqullaha tabaraka wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Mauli mga umat Islam, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam baita dengkan Abi Hurairah rawahu Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasa. Sabunnal tu din Allah Ta'ala aun tu hinang bang natu mahinang makuyag katu tanin Tuhan. Maluhay hinang siya kaya hunitanin tao. Nawangin tu hinang ini, mahinang nato makuyagin Tuhan, bang nato di mahinang. Kastulan kita niusin Tuhan, maba kita ni bandi. Unin tu hinang bang nato mahinang, kauhaan tagupat ka dyan makuyag kay min Tuhan. Number 1, anta budu. Magtagipon kau patuhan, ikhlas, yakin, iwan, at sabat. Kakuyagan sin Allah Ta'ala magibadat kau kaniya, sabab hangkang kau piapanjari bukun magbulaog, magibadat kau patuhan impiag papanjarihan kay mo. Ingkatan iban mo piapanjari nagibadat. Wala sila rihilan sintuhan budget, ini kau ririhilan. Aun dagat mo itum, aun dagat mo puti. Sa kaliritun hadya kau haragat di mig. Dito na hadya kau hamol di mig, sinaun masjid mo. Nah, anta budu kakuyagan sintuhan magibadat kau. Sa impagibadat mo kaiklas, impagibadat mo yakin. Yung pag-ibadat mo tutug, bukun mag-ibadat biyahon pagkonsumo na. Mag-ibadat sinlisag dua, paglisag tu bukun na. Na. Wala tusyriku bihi syai'a. Iwan ay kamu magsakuto patuhan. Ay kamu imibog adat nila. Ay kamu imibog pagkaon nila. Ay kamu imibog simsin nila. Ay kamu imibog pagmain-main nila. Kulo yang biaitaan sin Allah Ta'ala Nabi wala tu'jib ka amwaluhum wala auladuhum. Ya kau Nabi Muhammad
Baita imbaran mo, iwan sinumat mo, ay kau mahailan sintaudsin nila. Sa babikasin nila, haram. Wairon kanila mangi marayaw kataan. Ing kaniyo, halal sadya. Ay kau mangibog sintaud nila sin. Ay kau mangibog sin pagmain-main nila. Maas yadtura. Halawm sakit yadtura. Suong narahon pakubol yadtura. Ay kau mangibog kanila yan. Bukun makaibog. Na. Hikarua, wa anta tasimu bihablillah. Pagbutok sadya ka mo, kabayaan sin Tuhan. Ni kamu manjari ipunon sinhansam niyo. Suway kamu ipon sin Tuhan niyo. Bukun kamu ipon siningat niyo, sin lupa niyo, sin kusog niyo, sin pangkat niyo, sin gulalan niyo. Suway kamu abdun min ibadillah. Ipon sin Tuhan. Hindi akan sin Tuhan, way mahunit. Mahunit aming kabayaan na to. Pula-pula mo minum. Lasun. Ini painom sin Tuhan gatas. Minum lasun. Nah. Ini kato. Kakuyagan sin Tuhan. Wa anta tanasahu man wallallahu amrakum. Subay aun pagsahawi-sihawi. Subay aun pagpatumtim-patium-tumi. Subay aun pag-advise-advising. Dito may mapatumtum sinama. May nga takulong niya. Hindi siya. Mag-araruhad din nina. Nginakulong niya. Di na maambatin degree ko. Doktor ako kataan. Oo. Sa ama mo yaot. Aun kagunahan, ipag-advise niya ron kayo mo. Why not one magtay mabihang mga advice pa kaniya. May ingat pa kulong na rin kaniya. May tako mag... Nabi. Hamok Nabi. Hinabi Allah Musa. Di aksin Tuhan papangadyo na bukun Nabi. Na ini kau uno kau, Nabi kau. Di aksin Allah Ta'ala kadto kau ingat payaon. Wala doon kay mumengkan Nabi siya. Nagrepyo sin Nabi Allah Musa, way. Sabab kabayaan sin Tuhan, yung kita niyo yun, ilong sama kuring kaniya. Mataasin pangkat kuring kaniya. Mataasin gulalan kuring kaniya. Turan niyo mga Tuhan. Na, uno yung karugalan sin Tuhan. Labi aulah umat haulihan ini. Hika isa yung karugalan sin Allah Ta'ala umat haulihan ini. Sin tataud-taud dirihilan kanila. Mataud ni'mat dihil kanila. Sasakatan nila, badyo nila, pagkaon nila. Sadi sila makaibadat pa Tuhan. Inumat na kauna. Wirom misan silpon nila, wirom misan irkon nila, sa nakaibadat marayaw. Nauno yan. Inna Allah yubghidul fahish al-bajis. Kaastulan sin Tuhan na umat na kauna. Aula kaastulan sin Tuhan na umat ini. Uno. Pagbisarahan, imparakala, babae, iwan usuk. Gina, impagbisarahan. Sambil Tuhan alam masjid, magbisara na Gina. Bukon pahat magbisara, kimita pa. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Di manjarin usog umatod pa aurat sin pagkahiniya. Nengkan salida sila usog. Misan pa yung suko mo rin ako manjari mag-atod. Naturan yung bihawon. Kansyo yung panghindo. Turan yung mga tuwan. Yubghidul pakis al-badin. Kaastulan sintuhan na umat ini. Piyang Hindu sintuhan. Hipabaita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwan ha umat niya. Lam yakun la'anan. Walam yakun syattaman. Walam yakun syababan. Walam yakun pahisan mutapahisa. Idna binatu. Dia kita niyo. Liang kita niyo. Deng ha mga piyang langan. Ang pakita niyo rin karugalan sintuhan. Walain Nabi nakapamungmung. Walain Nabi nakapangdingad.
Walain nabi nakapagbisara simparakala jina. Nato na yung masa nato ini. Kaya dagbos. Kita niyo na mabasag magbisara simparakala yan. Naay kita niyo ino may tabiya ini. Parman sinallahu ta'ala wala takrabud jina. Ay kamu tuod sumuok paparakala jina. Uno, bukon ay kamu magjina, sa sabab ay kamu tuod, himinang simparakala, mangdahi pa jina. Pag-atod, pagdungog, pag-isturi. Lam yakun pahisan wala mutapahisa. Kaastulan sinallahu ta'ala. Kauhaan tagupat ka dyan. Nayari na tuwan. Sa way ino-ino na to. Sabab tiyo magpasasampay. Karungugan niya makaminsan ng katahon, bialong nariungog ko yad to. Karungugan niya makaminsan adlaw Jumat, biadiungog ko yad to lang niya sa bati di nga katugan ng pagdungog niya. Wala na taritib. Yan mga tuwan. Namura-murahan, uuhon na timbaran na to. Ayaw na to lupason. Yung mga biyay taad to. Bang natuyad to kiatang kisan. Marayaw kita niyo tauri patuhan. Iwan marayaw kita niyo tau papagkahi. Marayaw yung kamatay na to. Hikawin na to indayaw. Mara na to indayaw. Sallu ala nabikum. Fa inna jalla wa ala yakun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Warda Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi apwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma aijal Islam wal muslimin wa ajilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahudiyyin wan nasraniyin wa jami'it tughat والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين. اللهم أقم علم الجهاد واقم على أهل الشرك والفساد والعناد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المآد فانشر رحمتك على العباد. فانشر رحمتك على العباد. فانشر رحمتك على العباد. اللهم انشر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انشرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاين يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى ومن شايعهم فإنهم يؤذوننا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا أنت وأنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ادفع عنا البلاء. ادفع عنا البلاء. ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.